Sanibonani wengane zakwethu, ngithanda ukunibingelela nginamukela ohlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV1. Mawuqala ungena ku-channel lethu sicela ukuthi ulike, uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink lethu ukuze sindlondlobale njalo. Bathi-ke our quality is the best, trust and believe it. Namhlanje bakwethu kuhlelo lethu siniphathele indaba ezimnandi ngempela. Kanti-ke ukhozi FM bakwethu lithi ziklamile silibekile iquantum iwoza mhla ka-6 April zonke izindlela zibheke eMoses Mabhida ePeople's Park lapha eGoli bakwethu. Bathi-ke faka iqhawe lakho ngevoti liyohlabana amalunda nezinye inkunzi kwi-Mother of All Maskandi Festival. Bathi-ke ayikho ezobanjwa ngophondo, iqhawe elidle umhlanganiso lizokhala lemuke nequantum. Umlandeli ovote kakhulu yena uzozibeka ethubeni lokuhlabana impela sonto eyokungcebeleka nomlingani wakhe ehotela eMhlanga. Bathi-ke votela iqhawe lakho kule nombolo ithi 44893. Kanti-ke ufake igama lomculi wakho. Ama-SMS abiza u-R150 nje kuphela, kunemigomo nemibandela. Bathi-ke hashtag bafikile bayashisa, hashtag our quality is the best, trust and believe it bakwethu. Thina njenge-SP Media TV1 sicela ukuphuma kanje bakwethu, nisibambe evidweni elandelayo ngokuzayo. Ngilala malune